tubifuriza ibihe byiza mwese mukurikiye Theo Barasa Network. kuri subscribe, like ndetse muna sharing. Nisesengura nkuko bisanzwe, tukaba ku ngingo y'umunsi tugiye kuganira ku bijyanye n'amatora yo mu Bufaransa y'umukuru w'igihugu ategerejwe mu mwaka wa 2027, ni ukuvuga umwaka utaha. Aya matora abantu bayategereje ari benshi. Muri kiganiro nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye Itanga Ishaka, bakunda kwita Itanga Love. Umeze ute Itanga Love? Urabizi ngiye mba nuzuye nk'igi nkomeye nk'ibuye. Niko bimeze. Yego, hanyuma rero tugiye kuganira ku bijyanye n'aya matora yo mu Bufaransa. Amatora arimo ngo dushya twinshi. Agashya gakomeye cyane nuko n'amatora azagaragaramo umutinganyi ari mu biyamamaza kuba perezida mu matora yo mu Bufaransa ya 2027. Ubwo si ishyano ricitse umurizo. Kubera ko hariya muri kiriya gihugu bakunda gukoresha systeme hariya haba katolike cyane. Katolike cyane hariya yahashinze imizi kuva mu myaka myinshi ishize. Kumva ko rero ibikorwa nk'ibyo byatangiye kuhavugwa biba ari ibindi. Ariko birahari basanzwe banabyemera iby'ubutinganyi no kuba umuntu yahitamo aho ashaka bitewe n'imiterere ye y'umubiri, niko bakunda kuvuga. Barabyemera ushobora kuba umutinganyi ukaba perezida hari, ariko nibwo bwa mbere bigiye kuba umutinganyi agiye kwiyamamaza kuba perezida. Mu matora rero ya perezida ateganyijwe mu gihugu cy'u Bufaransa, na amatora bakubwira ko icyiciro cya mbere cy'amatora ya perezida mu Bufaransa giteganyijwe ku itariki 18 z'ukwezi kwa 4 2027. Muri aya matora twababwira ko uwitwa Emmanuel Macron asanzwe ari perezida w'igihugu cy'u Bufaransa ntiyemerewe kwiyamamaza. Manda ze ziri ku iherezo. Perezida Emmanuel Macron aracyari ku buyobozi, ariko azaba arangije manda ziri mu itegeko nshinga. Itegeko nshinga ry'u Bufaransa ntiryemerera umuntu uwo ari we wese kwiyamamaza manda ya gatatu yikurikiranya. Abakandida b'imbere bahabwa amahirwe harimo abanyapolitike batandukanye bamaze gutangaza ko baziyamamaza. Abahabwa amahirwe bo gusimbura Macron haravugwa uwitwa Marine Le Pen, urumva, na Jordan Bardella. Bizaterwa nuko umwe aziyamamaza nka perezida. Niba Marine Le Pen wo mu ishyaka Rassemblement National ari ku ruhande rw'abahezanguni, ari kumwe na Jordan Bardella. Muri iyi minsi Jordan Bardella niwe ukunda kuvuga mu rwego rw'ishyaka rya Marine Le Pen, Rassemblement National. Ahangaha biragaragara ko mu gihe Marine Le Pen yatsinda, bivuga ko ashobora kuzagira Jordan Bardella ministre w'intebe, niko bivugwa. Abandi bahabwa amahirwe ni Gabriel Attal ndetse na Edouard Philippe. Abangaba bahabwa amahirwe yo gukomeza umurongo wa Emmanuel Macron mu cyiciro cyo hagati, urumva. Hakaza n'uwitwa Jean-Luc Mélenchon, uyu nguyu ahagarariye uruhande rw'ibumoso rukabije. Buriya mbere yuko hari ikindi mbaza, mu Bufaransa hari amagambo akunda gukoreshwa ku bijyanye n'amashyaka cyangwa amaparti. Iyo bavuze ngo les partis de gauche, abibumoso, ayo magambo ujyumva, cyangwa bakavuga ngo les partis de droite, abagana iburyo. Hakaza na les partis du centre, abo hagati. Na magambo akoreshwa mu gusobanura aho ishyaka cyangwa umuntu, urumva, baherereye mu bya politiki, hakurikijwe uko bifuza ko ubukungu n'imibereho y'abaturage bihinduka cyangwa biteganywa. Wenda tubanze tubisobanura gatoya. Amashyaka y'ingenzi mu Bufaransa kuri ubu ngubu abo bita les gauche, urumva, abibumoso, hari La France Insoumise, bavuga ko iri ibumoso bukabije. Hakaza Parti Socialiste iri ibumoso buringaniye. Hakaza na Les Ecologistes, aya ni amashyaka y'abarengera ibidukikije, ari ibumoso. Hakaza rero nayo hagati les partis du centre, aya ngaya arimo Renaissance, ishyaka rya perezida Emmanuel Macron. Hakaza iryo bita Modem, Mouvement Démocrate, ishyaka rya François Bayrou. Hakaza noneho n'andi mashyaka bavuga na mashyaka y'iburyo, droite cyangwa extreme droite. Aya mashyaka arimo ayo bita, harimo les Républicains, ni iburyo busanzwe, ariko abangaba bakunda kubita n'abakonservateri, bagendera ku bya kera. Hakaza Rassemblement National, ariyo yaba Marine Le Pen na Jordan Bardella. Abangaba bavuga ko ari abaheza nguni b'iburyo, urumva. Nuko bihagaze ku bijyanye n'amashyaka agomba
gutanga abakandida mu matora ya perezida wa repubulika ategerejwe mu bufaransa mu mwaka w'ibihumbi 2027. noneho wenda muri ka gashya twavugaga gakomeje kuvugwa mu bufaransa, ni nacyo nshaka kukubaza. Izina ry'uwo muntu ni irihe? yitwa Gabriel Attal. Gabriel Attal ntabwo ahisha ko aryamana nabo bahuje igitsina, ni ukuvuga ko yiyemera ko ari umutinganyi. Gabriel Attal ni umwe mu banyapolitike bakomeye batangaje ku mugaragaro ko baziyamamariza kuba perezida w'ubufaransa mu matora ateganijwe muri Mata na Gicurasi umwaka wa 2027. yatangaje gahunda ye ku mugaragaro yo kwiyamamaza kuba perezida ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatanu muri uyu mwaka. yabaye perezida w'itsinda rya Ensemble pour la République mu nteko ishinga amategeko kuva mu kwezi kwa karindwi 2024, anatorerwa kuba umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya Renaissance mu kwezi kwa 12 mu mwaka wa 2024. muri aya matora yo mu mwaka wa 2027 twabwiye ko abantu babyumve neza, perezida Emmanuel Macron nta burenganzira bwo kwiyamamaza yemerewe kuko itegeko nshinga rimuzitira nyuma yo kuyobora manda ebyiri zikurikiranya. ku bw'ibyo ishyaka rye n'andi mashyaka ari mu matora ari kwitegura guhangana bikomeye. urumva urebye rero ukuntu ibarura rimeze, wenda turamutse tugiye kuri ibyo ngibyo by'uwo Attal Gabriel, biragoye ko ku bwanjye azagira influence nini mu kuba yatorwa hariya mu Bufaransa, baramutse bagendeye ariko kuri kondisiyo imwe ivuga ngo umutinganyi niwe ugomba kuzamuka. turabivuga uko biri kuko niko yari dekara yaravuga ko abyemera. iyo urebye imibare yahariya mu Bufaransa igaragaza ko hagati ya 7 n'10% ari bo bantu bashobora kuba bari muri la groupe ya LGBTQ+ cyangwa se muri uwo muryango. hakaba rero byibuze bavuga ko izisankurikije statistique iheruka bagaragaje ko ari 8%. uwo 8% rero ntago ntekereza ko mu by'ukuri wagira influence nini ku buryo watuma umuntu atorwa, cyane ko iki kintu ndagira ngo nyikubwire neza, iki kintu kijyanye n'ubutinganyi kiri mu bintu bigira influence nini mu bijyanye no gutorwa. ndaguha urugero. umwaka ushize harya perezida Trump bamutoye ryari? umwaka ushize, uyu mwaka turi 2026 bamutoye ryari? 2024 irangira. ubwo igihe yego Trump byari mu kwa mbere icyo gihe ajya ku buyobozi, ariko bamutoye muri 2024 irangira. Trump igihe yari arimo kwiyamamaza, uribuka ko yazamuraga ijwi rivuga ngo ndwanya abatinganyi naho bava bakagera hose. nta mutinganyi uzakandagira ku butegetsi cyangwa uzagira uruhare na rumwe mugenzi abanyoboye. ibyo bintu byamufashije gutsinda uriya mubyeyi bari bahanganye. wa mubyeyi ntabwo izina rye ni irihe? Kamala Harris. yego, Kamala Harris. byamufashije gutsinda Kamala Harris kuko Kamala Harris we yashakaga ko ngo abantu bose bafite uburenganzira bungana, bagomba kujya mu butegetsi, bagomba kugira uburenganzira. icyo ushaka kuvuga ni ukuvuga ko ibi bya Gabriel Attal bishobora kuba ari turufu ishobora kuzatuma atsinda cyangwa agatsindwa ruhenu. ubwanjye azatsindwa ruhenu nkurikije ukuntu izi saha ubutinganyi bufatwa. ntabwo abantu barabyumva. reka rero tubabwire Gabriel Attal ni muntu ki. Gabriel Attal ni umunyapolitike w'imyaka 37 y'amavuko, akaba azwi cyane nk'uwo Emmanuel Macron yagize minisitiri w'intebe w'Ubufaransa muri Mutarama 2024. icyo gihe akaba ari we wabaye minisitiri w'intebe muto mu mateka y'igihugu cy'Ubufaransa ku myaka 34. tuvuze ku buzima bwe bwite n'ibijyanye n'ubutinganyi, Gabriel Attal nyine n'umutinganyi. mu rwego rwa politike n'ubuzima bwe azwiho kuba yarashakanye na Stéphane Séjourné, uyu nawe ni umugabo mugenzi we. uyu akaba ari umunyapolitike, ubwo ni mutinganyi mugenzi we. uyu akaba ari umunyapolitike ukomeye wabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa, ndetse akaba ari komiseri mu muryango w'Uburayi. nyuma yo gutandukanaho igihe gito mu mwaka wa 2026 bamenyesheje ko basubiranye kandi bafite n'icyizere cyo gushaka abana. urumva amateka ya Gabriel Attal mu bijyanye na politike. yinjiye muri politike bwa mbere mu ishyaka ry'abasocialiste PS mbere yo kwinjira mu ishyaka rya Emmanuel Macron rya Renaissance. mu mwaka wa 2016 yabaye umuvugizi wa guverinoma, abaminisitiri w'imari, abaminisitiri w'uburezi, hanyuma abaminisitiri w'intebe. kuri ubu ni umunyamabanga mukuru w'ishyaka Renaissance
kandi ari gukora ingendo nyinshi mu Bufaransa ashaka amajwi. Aha niko bimeze. None turebere hamwe abandi baziyamamaza mu matora mu mwaka wa 2027. Turaza kumugarukaho cyangwa wari umusoje ugiye kubandi? Turaza kumugarukaho. Marine Le Pen nawe aziyamamaza. Marine Le Pen w'ishyaka Rassemblement National niwe muntu ukomeye mu ishyaka rya Front National ryaje guhindurirwa izina ryitwa Rassemblement National, ishyaka rikomeye ry'abahezanguni mu Bufaransa, yayoboye kuva mu mwaka wa 2011 kugeza mu mwaka wa 2021. Amateka ye bivugwa ko niwe mukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi hariya mu Bufaransa, yabaye uwa kabiri mu matora ya perezida mu mwaka wa 2017 no mu mwaka wa 2022 aho yatsinzwe na Emmanuel Macron. Iyo ugiye kureba ikigero agezeho mu mwaka wa 2026 nyuma y'urubanza rwamuregaga kunyereza umutungo w'inteko ishinga amategeko y'Uburayi, urukiko rwisumbuye rwashyize mu bikorwa igihano cyo tazamwemerera kwiyamamaza mu gihe cy'amezi 45 aho kuba imyaka 5. Ibi byatumye afungurirwa amarembo yo kwiyamamaza mu mwaka wa 2027. Kuri ubu ari mu bakurikirwa cyane kandi bafite amahirwe menshi ko bashobora kuzabona amajwi bakaba batsinda ku mwanya wa perezida wa Repubulika mu Bufaransa, akaba yatsinda akaba perezida. Ashyigikiwe na Jordan Bardella ukunda kugaragara nk'uyoboye Rassemblement National muri iyi minsi. Uyu mugabo Jordan Bardella bivugwa ko mu gihe Marine Le Pen yabatsinze, Jordan Bardella yahita ahabwa umwanya wa ministre w'intebe. Undi mukandida uhabwa amahirwe yo kuyobora Ubufaransa ni uwitwa Edouard Philippe wo mu ishyaka Horizon. Amateka ye agaragaza ko yabaye ministre w'intebe wa mbere wa Emmanuel Macron mu mwaka wa 2017 kugeza mu mwaka wa 2020. Nyuma yaje gushinga ishyaka rye rya Horizon. Yatangaje ko aziyamamaza kuva mu mpera z'umwaka wa 2024. Kuri ubu niwe uhanganye bikomeye na Gabriel Attal mu gushaka amajwi y'abari mu gice cyo hagati, babandi nakubwiraga bo muri centre. Ni umucentriste, akaba ari muri babantu nyine bashyigikiwe n'ishyaka rya Renaissance, bashyigikiwe na Macron. Abangaba bo muri centre ni abantu bashyigikiwe na Emmanuel Macron. Urumva harimo Horizon, hakaza na Renaissance. Haza undi muntu rero ushaka kwiyamamaza witwa Jean-Luc Mélenchon, niwe perezida w'ishyaka La France Insoumise. Niwe washinze ishyaka La France Insoumise rikunze gufatwa nk'iry'abayoboke b'abahezanguni, urumva, b'ibumoso. Amateka ye niwe muyobozi w'uruhande rw'abasosiyaliste b'ibumoso. Muri aya matora rero ateganyijwe mu mwaka utaha, biravugwa ko nawe ashaka kuyatsinda. Aya matora azabagiyemo azaba ari amatora ya kane agerageza kuba perezida kuva mu mwaka wa 2012. Nubwo ihuriro ry'amashyaka y'ibumoso ririmo ibibazo by'umwiryane, Mélenchon aracyashimangira ko ariwe mukandida ukomeye w'ibumoso uzatsinda aya matora. Urumva? Mu bandi biyamamaza harimo Bruno Retailleau wo mu ishyaka Les Républicains. Amateka ye agaragaza ko ari umunyapolitike ugendera ku bintu bya kera, ufata uruhande rw'iburyo, akaba yarabaye umusenateri ndetse na ministre w'imbere mu gihugu. Urumva? Ishyaka rya Les Républicains n'abakonservateur nkuko nabikubwiraga ryamutoye mu buryo bw'imbere mu ishyaka muri Mata mwaka wa 2026 ngo azarihagarire mu matora ya perezida. Ngayo nguko. Ikindi washaka kubaza ni iki? Icyo navugaga ni kuri uyu nguyu uriya mugabo Gabriel Attal. Uriya yari afite amahirwe iyo ataza kwivangira mu bintu by'ubutinganyi. Wowe niko ubibona? Yavutse ntago afite ubungu imyaka 37. Afite imyaka 37, ni imyaka mike muri guverinoma, yakoze ahantu henshi hatandukanye, umuntu wabaye prime minister. Ni umuntu waciye ahantu hatandukanye, afite ubunararibonye mu kuyobora, byakifluence abaturage mu kumutora. Ariko kuba harajemo kiriya kintu ntekereza ko ari ibintu bigoye. Burya abantu 8% mu gihugu ni bake kubarwanya, biroroshye no kubacecekesha. Bityo rero we ntago afite imbaraga. Hanyuma ngo Marine Le Pen Marine Le Pen rero azwiho cyane ko ari umuhezanguni na politike ye cyane cyane ijyanye n'abimukira n'abantu binjira mu Bufaransa mu buryo butemewe n'amategeko, abangaba baca mu nyanja ya Mediterane
bagashiduka bageze mu Bufaransa arayirwanya cyane agashyira imbere Ubufaransa mbere ya byose akamagana cyane abirabura n'abarabu urumva ngo bateze umutekano muke mu Bufaransa akavuga ko ibihugu bya Afurika n'abanyafurika n'abarabu bahungira mu Bufaransa nagera ku butegetsi amategeko menshi azavugururwa. Ari mu bantu bavuga ko iyi politike ya OTAN no kwivanga mu bindi bibazo by'ibihugu bagatera ibihugu atabyemera. We afite politike y'ubuheza nguni akanavuga ko icyambere ashyize imbere ari Ubufaransa. No kuvuga ngo sesenguye politike ye usanga imeze nk'iya Perezida Donald J Trump ya American First. Nibyo ashyira imbere Abafaransa mbere ya bose kandi akongera akavuga ati Abafaransa ny'Abafaransa b'umwimerere ibyo akabipfa n'abandi mashyaka. Ariko muri iyi imyaka ibiri ntabwo ari umukonservateur n'aba republicain ariko we ashyiramo n'abajene birumvikana ariko we avuga ko adashyigikiye politike y'abimukira n'abantu bateza ibibazo Ubufaransa barimo abirabura barimo abarabu abaturuka ku mugabane wa Afurika abaturuka hirya no hino atabungabo nibo bateza kajagari Burayi. Avuga ko najyaho zafata imirongo ihamye yo kugira ngo ibyo bibazo bikemuke akunda kubivuga. Uyu rero arahabwa amahirwe nyuma yuko atsinzwe inshuro zigera kuri 2 niwe muntu barimo gupima we mu bantu bafite ingufu n'aba bantu barimo Edouard Philippe na Gabriel Attal bashyigikiwe na Emmanuel Macron. Hakaza undi muntu wenda navuga ku wa gatatu witwa Jean-Luc Mélenchon na ukunda gusa nk'utunguranye. Muri abo bantu nkubwiye hazabonekamo umwe uzaboyobora Ubufaransa guhera mu kwa gatanu umwaka wa 2027. Aya matora rero nyine twabwira ko nyine ateganyijwe mu mezi ya Mata na Gicurasi 2027 kandi kugeza ubu sondage yerekana ko igihugu gishobora kuzaba kirimo ngo guhangana gukomeye hagati y'uruhande rw'iburyo bukabije abo kwa Marine Le Pen n'abasigaye urumva bo mu murage wa Emmanuel Macron aribo Attal cyangwa Philippe. Muri make naha twasoreza mbere yuko dusoza ariko nabonye nubwo barimo nubwo wumva amatora arimo gutegurwa baragaragaza ko amatora ya 2027 ashobora kuzaberamo kandare ko gusesagura amafaranga kayabo. Nabonye ministri ushinzwe ibijyanye n'imari arimo aburira ababwira ngo rwose mwitonde bamwita David Amier yavuze ko hagomba kugeragezwa ibishoboka byose amafaranga akagabanywa kuko bashobora kuzakoresha amafaranga arenze urugero muri ari amatora kandi ibintu byaba ari byiza byakira igihugu mu kaga. Niko bimeze hagati aho reka dusoreza ahangaha tuzagenda tubikurikirana gusa tuba tubagejejeho iyi nkuru mbere y'igihe kugira ngo abantu bumve ibya politike mpuzamahanga aho igeze wenda dushingiye kuri iyo yo mu Bufaransa. Murakoze cyane mukomeze mugire ibihe byiza kuri subscribe like ndetse muna sharing.